Pacho, no one say Tuesday now, Tuesday, was summoning tough. Why how fast we see about okay, Michelle by a friend Matilda. And many two our aya quayana on you say. To you say, me imagine say, we need to our layer quizzes, or go home with you. Pacho, One and a chimp. Pacho. And the Omana on you say, to you say, a message idea who we are, no my quiet no idea. Into 24th November 2022, no, nay, I mean, I do no way. Into a way, I know. Akwala effectiveness left no anti ini ayekoye skasam se me kobla sa me ana me kobla sa ana o mu ana no so ka chem so yale o da na John to me na amso sa de a mos kana fakọ tata me no wo stefo si wokra am ka che sa de a ukọ pampa so a o da akwala no kwa ma mo hwa wo ho na o se onko hospital wo pampa so nti se okọ hospital no afranto am sa de a me man ska man do kwa afranto hospital nti o mu a me frena ekọ anapa no me frena ekọ 27 February no ekọ obi amfa me frena che me frena phone adum emle ni ko ni fi o mo ko ni ho me frena so phone adum nti on 8 March no next for si flame say me hu material no so da bi me hu no me ko ni fi so ni ho no say o margin to emergency na me say ade no say ade cha wo de me hia no na ade cha on 8 March no na me ko oxygen sisi no so oya hwie yen nam se ade yale a me say for say den yale a ba won tumi an yale an chirem because me catch for class na say kwa mama skesa on fan hospital enko wachi me no anyeye na bla ba ko catch me say me pie fi emergency bla ba ko catch me say matida yale no e duabo na nto ase obaji 10 million nam so sa de ayenko na me ne bla no koy me tuai to me ne bla o me mienu ba me ni momodi o me mienu ba ko na ma nti ye nam kwaso ye koy na mo se yenko nsuo no so me se da bi wo de mo komna me twen mo a na mo koy ba na mo so ayeye na da ase tade a chi taze no no ga na kasai me ko ho ist for sini no ga na kwa hu me nti mane o mu yi ni na se for si frame se o mu yi me material na ka na ye 16.2 na mo so sa de amasa no 10 million me send me se for si ai na me tu me send ma no nti mane na o mu yi ni se for si kwa frame na mo so me ko di baby nti no me ntumi ma na o mo fa ka koy o mo fa ka koy no Tuesday na se for si ahomache na o frame say yale na asia bo na mo ahinam so mo wan about am do bi ko baabi no so on kam fa no nam so baabi amadu no mintum ye no no ase for si na de bo ho na ko peka nipa ni nipa ni wi ni dia na asi ye no 1 week mo koy eye dan so mo koy ni na so mo kwa mo bonsa ase for si ni nti ye ni na wie no na mo say ba ko frame ka chem so mo tike mo ko sire mo ko ba o mo no mo komo tin nura ne 2 weeks na ba ko na go the flame say mo wa hinam mo pon asora memra nam so yo ti me pon asora na me ne papa no anyini kakra ntino ma mfa na ma ya fa na alleges o kan se na me ne no koy o santa sapli ti akwa nko modidi mu ana na go den ka chem se matida e wokunu na akola no nya me ba nam so okunu ti o mama mle mu no ai nya me ba nam so be ja akra na kosiri ba jai e kwa na hia me eja chance yes me pa cho asema ablantie yi kan sabe esi amamre de ntoto nas de wo mu no ka wo chire mu kakra mai da yo me da se ya mamre no de enu gunchen mamre de obi wo wuna ye na ye a na obi fa na yire a e wade a ibe ana e basa no na mnim sa so obi na pe oba no ye mi ne bayere ana oba ya no okotena ni nua fom ho ye ni mu hwe tena chete oba no yo biyere yo na oteni nua mo te ba sa no na de meti anse na mo kwetu mi bi kakra na ehun so ye frame ye se eja oba na wu so na ye de no mkan yi na msu yo mate na bebe mo won de membe ha on ye de moye
edue bone de se bio adu afi na dia anu po de eja no de enko ho enti eda meti ya se me ba penu na friend papa no o friend me say FM a friend no e kan asam no bi so ba na me say okay sadia on my uncle FM ho something that government issue so that uncle could see the maka ti dan ye bae no ti muka some say e kan yan say Ghana mre mu no de oba ena e need eja cha ba jan wa peja oni kakra mai na me si o mate eno de entimi kan wa kese ko hu ye abusuafo ba ye ko tinase ese asamana bibia e ko dru no yen je mi saa na yen tie eda abanye hu na ye kwa na de baka no na ye ti eza mu ko sire mu ba ye ko hu busuafo na wa free hand ente ede a chen ya no na meti sase o msi o mkwaji akwala no na msi o kwaji akwala ya de ni nue we me nue mum fosti nue mum ne ka se o me na de akwala ne ma fosti nue mum nue se on hwe no na bibi asam ne koduru no esam na duru bibia a chichrom nti ese o moja akwala no fama ayi eja dia ne dia no na isa na ye kokot no mu a na ye koka bibia kwa kwose esa hwan na ye ne dia e dia akola yi mani ye ne ye akola ne mamu o mo so mo wi boja kwa na bre na eyi na ya kura ne kwara ne wa ye ho a ye ka ye boka na ebo na eda koto no beba no ne ye fra na fra kwa na free ho ya pa kwa na pa free ho en free omu side ho bio tika mbaji akra na kosiri akwana ye ko shiri maba ye ko shiri maba bisa amakwaba ye ko aba tika mo tika no mo je na mahwan ye wa ha no nye ne ya fosti nua mo ense omu je akwane maye okay na omu yi umusa efiri hu na epia ya ka sam no a ebusa kwano free ye ho efiri omu ho bio yo miss awon mu yesa so yen yi yesa so mu ye ne sa asem bibi eduru ne yesa so san atwe wo san ye ko ye be sa bio nti sa de mu njai sa ye ko tinase se no ye kan ye no ye so ye ko tina me tinase sa de sa sam we no ye sambra ne nti de omo kan nti we ni nua no ka se ya muti bi ngasamba eja kasa nti we mu nua no ka se nye ye na eko omo a busia no omo busia no oba no busia na kwa asam no na nye ni kunu no busia mo na yi asam no nti church bi aba bia no kwa ma onu fosti ni nua mo no nye ya ne a nti aba ya no na me ba peninu baba no na opeso wanka echese mo bibia na ya etu wase nti aka na wa utin obo hu so say wu na epia na mistake bomwa ebere ebetimi correct yo eja chance mu kakra se no mama mlemu no ababa odihia na ofusirem ba ha na usu oku osirem ene wa befa bema ene na wo ti mama mlemu no eyese akola ne ye bema no edie ti ye ji akola na no na baby aya begini pedasi baby fosi kasa de ma woni so ati unia no obe kumasi no oku osirem emebi okaje nso waware no jaya ware na me misiri
na wo nisiri na me wo Kumasi ha and na wo nyane ba na so oni be ma net e wo ho siri so kansa so ba wo man tematete ba o ka kire wo so oni be ma ne tematete oni be ma ne wo yi pacho debi ebe bi amem pacho debi ntini ba obewo ya na oni abranti udi kan no obi awo asa no oni abranti no no wo ya maame ni ho woni abranti yi anama otuo mu no wo hu ni pacho me hu wo moda kopim se wodi yale da ko jimu ana mimi na awayale na me na mekoba ti ma nkoje akole na mfiri me de ni ko ma me sister baby nti wo mu ko de ni ko wo yi no mu ko fa no wo yi card no mu hu bra yi number na mu friend me de ma me na me friend ti me friend na de chi okwade mo o hie mo ji ko na me ni do be cheers kan bi o ma me 10 million na mo kwanto aso ma o ma wo mo so 10 million me ma na na ridie mu so o hwe no siawa enti ye mo bai ma ye ka asem no se de na na cha ase kan mo ye so mbekwa ko ho abusua no na ye wuchi na ya ebesi ye nya ntie se no achi no o ma ba wo anajo se ko mo be ji akola nde na kosiri mi ba che me ba na o hu wo mo no akola mi no mo ho o mo ba na mi ho mi kra mi pie fifia na pa no nti me wo bete 9 to 10 na me nya se me ye ke chire ni frame se me wo he na me se me ko hospital me yale akora no so yale wo se anke ye ni wo bedi nkomo na me se na me bata me na me se me ba betu e free do free srem ba so ma shada kra obi free srem aba se won beji akora no ma wo mo nti wo ye no se a me hia wo ni wedi nkomo na wo hefa na me so me ba betu nti wo na me ba no sika se ne tu ni de endu ono no so ko eduma to won ti me ntena ha ntwen wo ena mo se no mo beko na me si yo na me se ne nkomo bi e wo ho bi amuma ne nya mbo kina ya wada me ba ma ya tena se aka na me bra no si yo ne akate ko no fa o ma nko ti mi se dade no ma ba fie ntam ti bo be se 67 en wo sa frame ebu sam se wo ma hwe na me se an na me wo he na me se me ba no si yo nam se ankomo wo ho ana no se debi nam se na mo beji akola na firimi nsama na wo se debi nam se ne nkola ankomo bi eni ho de na ko na me adu mo kina me hyiaw na ye di nkomo no si yo na me gina ofolu kum ja chi ho na me ne je nkra na sa atam no mo ba me fie me baba ko abeji akola no me baba ko wo krofom o mo fie ho no mo ko krofom akohwehwe me wo ho no mimi ni omo nya asamo ba mo ma asamo no engina yiye na mo beji mo ba emfiri mo se mi process omo beji akola no na omo sa bra ko fi ba ba se omo se ye ne kunu dada ne ba mimi ni wa asem bi aka enti omo ntina se ni ko fi ni nkan na omo fa asam no tuye na omo hu be asam ne gina na Charles dana mo ba ye na ye kan asam na mo so ko busia ho no en omo fa chire so omo ko ji akola no o ya we no na cheta wo kroma mo wa mane ni ni mo hye na Charles abra mo ba ye no o hwe ye kan se amamra de ye nsai no sabrantie yi se wo odi hye ne ka kire mi so wo kuwo se wanka wo yo ni emu tema se mini hobi but se ka bi wo wa se ye bebo no a ye bebo no na o ka se enye won prepare ne nkomsam ko betudu mu asambino ciao min ciao say yankanisa he can say teal ya mo bibi ba na mo dia so sa min kan say there is say someone na o kan ya na yanka man na me can say ebi sade ka o boboka na ye na ebaji ayu na ha na ebaji ye na ebaji wo ni mo na ebaji ebaji free dem man adime we dey am dem Matias say kona o mujina for still one ajo na e okro pressure o mukwaji akola na di ko sire mu nyama wo so se mu ko ho abusuafo ni nyama o mu ko so sa na eno ase ni say wada woroma I don't have an idea. You don't have an idea. Enti o mo yes ano ye betumi achi wo mu so wo we abus papa abusapani no so wo ni mu hye dia ni for see who nua no na ba so mo beji ba baba so ka ho yes baba tietie no waka ho de dan me ba ne pontin sa baba no no obusia no ni post wo mu ni sei Ibrahim dada na ni bra penyin no Ibrahim dada na bra nti papa we ni busia ni no
me pacho mo fra no yo pon ma yen why na asem we ye ready emra no e be kan fa mo be di akula ne de tomato mo be je na mo ka de mo be ka ko for see men ka sasa e wa ha e di asem o mo ma je ni kwai na ha wonton o mo ja akula ne ko so ma mi ndo mi yare o mo threaten mi yare amma fi na me tin ko mo be yes ani fi wura ni tu mi ka tire mi tire so mi tire mi ko si ena me na ma hwe me ho yi e fi wura ni tu mi se se o mo si ba ho na abo no ho o mo ba ye no no pa ka ho no ba ya se anadwo no ba ka ho de o hu se o ba ka ho no o mo wa bonten ho Kofi takor sorry na o metrans fa me ba ne ka ho bra for si to obo bra pa cho metrans wa adawo me pa cho he me hey wudi ni say Eme Joseph Bambe. Joseph Bambe. Ya wa Bible. Eme ha. Ya wa Quran. Ya wa Bible apede. Epe Bible. Ema famane. Fansen fan page akoso. Okay. Eye mi Joseph Bambe. Me Joseph. Ufani fan pacho. Me Joseph Bambe. Mikura Bible. Mikura Bible. Asema me bekan. Asema bekan. Okura nkoa. Okura nkoa. Kontomponi. Ene boame. Odai. Ena no an se bra ko fi mu bai. Ene ye ka asem no. E ma nana ka asem mu ba ko busa busua no. Na de ebesi bia no. Na ye di ato yi. Ba no achi ne se mu fa chire sa akofo stiwo. Se mo ko fa akora no kura bi o adawo. Okay. Ne kura bi anim sa. Wan ko hobi. Me ko e. Na mo ko ye. But ne kura nim se ka ko ji akwara no. Ba se ya ka asem na mo sinu ko busa busua. Na de busua ne be ka mo de abentu sa akoye de wo adawo anadwo. Efri se ai fosi kura minim ni fie. Na minini no se efri se ya yire no wu sa no. Me nko no hoda. Na zuzu me se ni sikaman. Emfa ne se mini omuni anu ko ha na nyesi bia yakwaji akwara no. Na na akochia no. Yakochia no we. Adwonan. Na anadwo busan se anadwo na ho mo. Me ye me ma fo baba ko. Onu na wiatam na nya ayi anadwo. Ope omusa ne ba no. Sembra Joseph for assembly. Omusa ne ba no. Say o send this kama for because of say ayi akwara no me gitum se ye mamre de ba. Wo ba ni say for according to 40 say na wo pray. Oni ni ya mejai. Oni de nya no kure. So busa ben kan say aware no no na wonti hobi. Etu o manya. Da bi na o manya no oni ni ewo ba. Bra mo hu oni for still ni ewo o mo wo. Re mo mo. O ma. Da bi. Ti say we no na mo de ne be hyimu hu. Ye mamre nkasa de. Uware na ofri okunachi. Uwoten kura ye mamre de ye be je de. Ti no na kura techi nka mo ko fa na bina ko firi. Da bi enyi si de mi wa ha. Me yere nko se si for see Brother Joseph aben na wo ka o se wo nia ne ka kire wo sa wade ni ho aben no se ni ska na waji boy nsu ma ska na waji so for man me ja se nye se me jiska nedi papa no te no bu mu kwasia e wo kwa be so ni nia ni daji ni mia o sintress wo da ho be 5 days 6 days nsa na wo oba bana oba no oba sese wo ba be hwe again said ye me yere no wase ne yere no o ma friend se mimi ane yale nto oba be hwe no na wo ba ye e ti oba ne yale ye se nti no so oba ti be wo ba ye kekeki na mimi ane wuye una wo busia penye ye yire e ti wo ye sika no ma ne be me bo wo ji Joseph sika na wo ji Kofi nsu sika no ada na wo kan je Kofi ni se bia mimi ano ni ko abusuafo enso di sika ba na wo ka wa no tum na wo ji ha na wo ji na go de ne ka chen se menka na me se minti menka man nfa me santiti bi ni o na ye me aka wo se problem ye be for se fa bi nsu fi so for ma me enfemi busa ne se ye wie ye ne san no busa me se maboka wotimi aka 30 million man ni ano na mimi sintress na me bo akwa na na mudi close ana sika na odi ma me mimi de timi kana na me bo mi so me bo ye no sika ote kabei so ode ji no ospe ya no so mo beja akwala na wani abra hu dwane so what you do sika saade a ana no mo beja akwala na wani abra hu dwane so enye se mi dwane so o manya de asam na aba ha nti o mo nka na Kofi ni nti ase no mo giba no wa mo nyiba no obi ba no Kofi ni nti ase no mo nyiba no so mi se o mo nka asam no mane nsi
na se de omo ni Kofi ni be ye ne sa me de akola ne be ma we ni nua no mo na se omo be je akola Joseph we o ma je me pa cho se no madam e ka bi amabo se ye no mo na mo ye ti mo ka amabo nti e na mo pese mo ji akola na ko na be ma na mo jam woni oba ne wo ni be tiasika mo de ne ba ma na na o de na mo fa kran forever ye de ne de ya mamre na ye gina so ana me se amamre no enti mo fa kran de na ko forever and ever ye mamre de sanate Ghana mra yi ya wo hini wu atete wo no ye twa obi ti ni e de na kan ho ne kotrawe wo be dam ko je madam ntie Ghana constitution ba 92 no we obi amamre me nginde se ayeku aje amamre bi wo se be ku ni pa ya ma wo me ku no se ya amamre nti ye be ku ni penti kunu na fa hudi enti se ni pa no fine mo na mo ka o se bo ba no oba no da so wale mo bra no fosi fi se na eni wo fosi bra so se na wade ne wo fine na brantie se unia mo yire ne ba no so ameka nkere no se wo ku fine ti se e ka bi wo a yentumi mo no eni bi sa wo bibi fofo bi wo a yentumi nye kwapem se ade se bana na mo beje ndina ko sire mo adawro ma ye mamre de en fa se mi an kasa mitia mi akola ye papa na mi ibisu esa wo fi mi amitia na mutimi fa me pe e makan se ya babo na kase ana se ye mamrem de ye yire etwa no ho ana okofa mpena na wo nkwala 10 kura ana 15 ye mamrem de ye je tum se nkwala na ye nkwala timo ba yeso mako so mo ha mimitia yeti sano nene na musin kamu ba fani dina ko sire fosi san kamu de pesa mo de akure ko mimi wa ha ye sina mi fi hor ba dan sai ni te branch no no tu na tupa eni oba da wo ye no ni sire wa kura nso na so de wo ye konfo na ko yo bi de na ehu a se betima je afiri wo kura no bai wo so ba ye no akona mane Kofi takor bra Janeti wo nene nkasa nakasa abranti ababa wa no kanu kore usi anu no jase ya se de na ho so bi Kofi takor nakasa se me do ya se de ya wa kire ga usi anu no o ka kire o so okum kanu kore na pato da bi wanka anu kwa nasma ka kire me se fa fa ni ba me kwa do fa bi because of ne ba Joshua na owo no ndo fa fa ni ba me bi wanka nchem so okum but o ka se wodi ka se bi ni na wo ai na wo anhwa no ndo fa on wal fa ni ba me bi sa na o ka kire me pia fosti wo bla so ka sam foforo wo so eno no se unia no ni bra no fosti bra no tifo ni alfo no tie me fosti ni bra jema ni sa baba wa na wo ni nya be ma na oba office na na dwuma nti o ko dwuma mu o se bra ya wo wi o wale ma mienu fosti ni ama na yaketwa eno woni me yire pani wo mutu ba kuma se no ja fosti ni anu wo esirem tire ni eme nkoyie ena fosti ni anu so yes on tra ho onu so me ba ha eno bai etu obaye no bema fofo ba fosti ni ana bra bom so be wale no obo ko kan ye no play say one day say na o fosti ni anu wo bra oni ne yire foforo te na bai wana nkobiem eno tena o sa na according to fosti ni anu bema no walk eti fo ni afo yi na ya Ghana fo na ya ntie na yi na be jeje sa asem wi se twase court na be ko na ya bi amamra na ka mamra no ho na ya di bula sa asem wi ya ye popu na sumjaba lawyer Philip Atamenseni aha mi amini volume ni wo fomo ya mu rema ye na di a chao safo maami na me no kasa o SOMPA TV so issue bi aba na pesa oboaye kakra mate abrantie bi se ohia lady bi wa traffic mu ena boy ni a taxi driver one ne twempana embrachi ni mu ni sen bai ni sen ni mu achi ga ne yare hospital bills boy ni chiae e be do adwa se na eduabo omokoda ni dua wantoa 10 million so no chiae but unfortunately na lady ni huye lady ni huye no ena omde ne ba peche ne ma lady ni sister pani se onso akola no ti boy ni de agya osole a no akota akola aduane no ne ma onisa wo hwe ne ba ya wana boy ni ba se lady na busuafo efiri sirema ba se lady ni ba kumase no na owokum
no mama mlemu no wabefa bema wa ha one na wo no ese wo mo je ba no e de koma bema no so awu bo mo de ba no bema bema na busuafo amamla no sei ne ka wo ho wadawroma oh me da se bebe me fa ko nya su enchia etiefo bi na se ranan ha na ye wo no e de mba na ye adwuma na edikan no wodi fa bi o Ghana ni bia no o your mind japade edikan no wuntumi ka se wo mi ama wo me ba timekunu anase mi pra no da bi o man du bedi fi se akola no e your mind japade jeto su bi mu akola bia e ne mame ene ne papa dia erinti se bia ko pesa wo ji akola no free na wo fun se mu a utumi fiti pe ko pesa bia wo no ba no wo kwaje no aji se bia nimpa no ntumi nhwe akola no se de se emra no kire se o hwe no eno no o man bitumi agi akola na yeden efi awofo no nsem anase so bi fufu bi pesa obagi akola na ye wo mra wo ho a friend adoption laws disa wa fa no so asa na akola no abaye odi akwa na de midi ka ho ne se eye oman ya ye wumi so oman no ahyemra your adoption laws your constitution e che se onimpa bia na so oman ba bia e your man ne japade akola so free won so oye ne mame ne papa e dia e se wan fa adoption mra na ya hyehye no so amfa nje na enye yi eti mede ba dia mu kan so no en kure se amamre o Ghana mai mu Ghana mbu amamre enim tiasa but sa amamre no etia Ghana mra na amamre ndo ye here enye dwuma untimi nkyere me se amamre kyere se ye so ohini anase bibi se itumi twa nimpati enti we twa nimpati because amamre ne kyere sa en kure se amamre nanso so nimpa no your manager pade o man mra kyere se untimi nkunimpa enti in this case no na mamre no ekutia Ghana mra no se eye obiba a enye wuwu ba na opesa wo gine no isa wo fa adoption mra so enti in this case no me ka say na mamre no ene oman mra no buebra edisa mamre ene oman mra buebra oman de na ese fa lawyer not just say in this case you know yeni emre bia ye di begina so aka se oba no fine na mo se oku enti ya mama mre enti chinchin atwan ese di akola ne ma because according to oba ne sister oti mani was esi an say last week emema 4 oba ba ko kan ho anadwo ba ne so mo be gi akola no de na kosirem se akola we ni hwan enne betumi de na ma no se won hye no because amaga ni kura osuro se ebipoa se bema no ntumi nhwe ne bana ntumi mfiti preocupe se me kwaji akwala no o se famra kwa mu digi akwala no in this case no akwala no bibi anyo de bi o makwa edi ni o mo kire se sa nkofo o mo beji akwala yi ena ye omu nya na ye ne ba enu kwampo na lawyer omu nya nya so oni na dawo oni ni ye ema de na tu sistema betena kumase ni wahia obi ena oni na banyin sen awo ena oni so mama mlemu no omu nim se nya omu nya no na ne guy but o mama mlenti e ba no on begena ko asem ni nya no omu anim sa de kire ni se Ghana mra kire se mpese oji obi ba your adoption no kwa ji say mo adopt akola no just good the only way betumi agi obi ba ji say bia nipa no ntumi hwe akola no eno kwa mra no social welfare for ko mbeti akola no de akobi papa o metu ahwe ni but obi a o baby person oji obi ba e kwa mra kwa ni say wo fa adoption kwa so aya me pa cho we dia amu ni adoption mle bia o dia ni say o mama mle enti yamfa akola ne mawom e ho ne pesi ehunu say Ghana mra no o ka say amamlenti yamfa ma na na wadawroma em say medical akire mu say Ghana mra ne kire say wo pese wo fa obi ba your adoption na o heden ye fa so
It is a omo to say omumiana when baby chrono. And then the banner akwale. I would want you to bomb say amam renti on bejen. In this case, with the manage and manage and say this is for adoption naso. The omo for adoption man so mu make attempt so mu ji akwala na etiambra. Nanambra a bit me aside to omukwa for child trafficking. Not just this case, you bet me cry a case. Yeah, but we are a case. Because why would you say Aqualan in your bar? What did I do? And see the only idea is Tiaganamra. Omu Mamreno and yet a saint Changanamra. Oma Mamreno and yet a saint. Oma Ben Shagana Mercy. It is our adoption in a Ghana parliament. And it's not 6 years, Sansheno. So, Biba, Opasawina, I was so fast aqua we so. So, one fast aqua we so. Number some by force Gina and the Tiambra, or between dry is not taking on. You lawyer, yeah, that's a papa, I'm so what PM. I'm a beer, already will be a what beer who baby a quine da. Yabara Senua Daji, you remove for beer. Nanata Mensa, Ketachi. Mesaba naso why? Oh, so the land only watching a journey. You can't say. Young fantasy say, yeah, the India, who are no, your ban one dear, and 1 year. Anna, over to my ban to me. But on one, like I say, damn can't say, conform your idea. No, I said, Gun and Prawali and so, over to me, reaction Pranan now, and so Gun and Prawali, a no crown so soon. No, until Union is so Anthony, I would be better. Mimias and the Aka. Unias and the Aka. Sacolano, we abandoned. Said it, with Papa Carrion, the Bubaka was young, and the Mini Asamka. I just asked Pacho Wadaro Mabre. Now you chat to Nana, what's the way chat to? Now you know, quite the same as what that you be. Yo, me that's it. The American so a bit chibi. If you so never from to me can't some be a view. Asan we no na kenya asan nso abaya asan e ko ko hu ye fen fota na ma ibaba yes yo menasi ene ibeja okwan yes e wadaji na nya ni shira asemi wa kire panidie pa ye da se